Assalamu alaikum. Kutmanlı Kuşbak gününüzden hürmetli Nukat Kovar 24 kanalının yeni kanalının kaççısı canak kaçışları bugün günge 22 sentyabr 2022 yılдағы 5 күнгі курстармен сіздерді Nukat Ош облысы Nukat шаарындағы курстармен таныштырабыз. Бізден алсаңыздар, жақсы лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Nukat Kovar 24 kanalının kaçışçılar bugün az biz bankların canına koşuyoruz. Şol жерде көрсетіп жатқан жолыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздерден bitta лайк басып қойсаңыздар өте қуанамыз. Бізді қолдау ретінде лайк басып қойыңыздар. Биринчилер біз Бакай банкка келдік. Бакай банкта курстар танышып қойсақ, доллар мен евро бирдей екен, а рубль болса 1 сом 31,5 тиын екен. Бүгінгі ертеңменен курс Бакай банкта шундай екен. Азыр башка банктарды көрөбүз. Азия банк келген, Азия банкта 82 сом 70 тиын доллар, 82,00 евро, 1 сом 31 тиын рубль екен. Бұл жерде рубль biraz арзан екен. Эми Дос кредит банкына сол жерде канча екенин билебиз. Дос кредит банкка келдик. Дос кредит банкта 81 сом 50 тиын доллар, 81,00 евро, 1 сом 31 тиын рубль екен. Бұл жерде деле рубль biraz гана арзан екен. Bayçın banka geldik. Bayçın bankta 82,50 dollar, 83,00 euro, 1 som 31,5 tиын рубль екен. Şunu bilen bugünkü korsatıyoruz. Düşke çeyreğinin sonuna çıktı. İşte kurta Kuday buyursa koşacağız. Bizden alıştığımızlar. Kaç yerde olsanız da like basıp koyunuzlar. Nukat Kovar 24 kanalı daim sizlerin hizmetinizlerden. Abette çetinç bolunuzlar, aman bolunuzlar. Abette Kuday buyursa koşuyoruz. Selamun aleyküm demek için. Sağlıklı kurslar şunu korsatıp malumat verdik. Hem abetteki çalışırlar. Koşuyor, tinç bolunuzlar, aman bolunuzlar. Selamun